Вреди веќе донесе одлука да започне процес на спојување во еден политички субјект, тврди председателот на движењето Беса Билал Касами, посочувајќи дека заедничкото председателство ќе брои 23 членови. Unë besojmë brenda kësaj jave subjektet politike, pjesë të vlenit do duhet të sjellin vendime për emërimin apo përcaktimin e antarëve në kryesinë e përbashkët prej 23 antarëve dhe pastaj ajo kryesi do të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme drejt ngritjes së shtabeve nivel lokal të përbashkët dhe sigurisht edhe vendimin për ndonjë kongres përbashkues ku do të formalizohet edhe subjekti I vetëm vlerë. Кој ќе биде председател на Вреди? За Касами ова помалку е важно, бидејќи како што вели, кој да е председател ќе работи за доброто на албанците. Nuk është diskutuar ajo, është më pak me rëndësi përsëri se kush do të jetë kryetar, me rëndësi është harmonia që funksionon brenda antarëve të Vlenit, kushdo që të jetë kryetar, unë besoj se do të jetë më I miri për Vlenin dhe për shqiptarët мајчините Veriut. Овој нов чекор на коалицијата доаѓа откако Алијансата за албанците на чело со Арбен Теравари повеќе не е дел од неа, откако одлучи на локалните избори да се надпреварува со посебна листа за општински советници, нешто со што не се согласија другите три партии на Вреди. По ова Вреди објави дека Теравари се самоисклучил од коалицијата.